Voini September ni somni kumsang ni somni pathum nilai ni ani a in zawain chi baile vekule All Manipur Working Journalists Union ten antho puitilaka banhuai hot tu ti che danan dem All Manipur Working Journalists Union AMWJU te chuan nimina dar kar somli paria chung mera paibi ten total ben an huai hot chungchang antho pui chanchin bumi telaka tharum tho na thleng chu andem thu press release a antar langti the Shanghai Times chuan achua he thil thlen na mun hi Imphal East le West District a thongju beni le rakkhwa le ache vela te an ni All Manipur Working Journalists Union AMWJU te chuan an press release a chuan heng chanchin bumi te hian ha po soilovin mi puite tuarna chu an thei topin report pek an tumna lama banhuai hot tu ten hetianga chet an la tamai hi sha thiama har an ti thon tar langa an press release ina asoizel na chuan press meet telaka mi puite chu sha thiamna nei tura voi tam tak an ngen nu poin hetiang thil thleng hi awan doi thak an ti thon tar lang tel bok ani Village volunteers panga teman anni ti shatani vele mi puite chu pung khomin tholeni jingdar somnulama khan Manipura meche polian ber mera paibi te chuan state pumban an huai hot ngala he total ban wang hian chanchin bumi then khatte chuan kut an tuara iscom reporter phe chu ashoka re ani thodonani hengba ka hian chanchin bumi te chu tongkam moilo tak taka an khuman ni thu All Manipur Working Journalists Union AMWJU te chuan an PR a hian an tarlan rualin hetiang ang hi thleng non to lo turle All Manipur Working Journalists Union AMWJU te chuan an ngoi mai to don lo tur thuan soibok ani All Manipur Working Journalists Union AMWJU te chuan an thu chwa kalzela mi puinol puite chu chanchin bumi ti anga in chalte laka film khurzok nan rinhlel an nei te chu thunei tu temo All Manipur Working Journalists Union AMWJU try to te bepop vaturin an ngen ani social activist Maheswar Thanojaman Manipur boy chungchanga Kuki helte lakah action lak a phut Lucknow khopuya chamek social activist le Republican Party of India RPI athawela nation secretary ni mekbok Maheswar Thanojama chuan Lucknow khopuya chamek chungin Manipur state boy chungchang te mi puitam jok ten an chia theina tan hun amang meka Maheswar Thanojam chuan Manipur state chungchanga soidan kan thu donin atar landanin India khwale tuikan ni a chu wangin Manipur state a hian NRC hi khotaka kan ken ko angai ni tuna kan state boy mek te po hi India sarkar hian India ramtana thil omjok thlenna mashwaya angai se Kuki narco terrorist te chuarang the angberin Manipur atangin umbo ni ro se India sarkar le Kuki helpolten inka hai suspension of operation an nei mek po hi chha ni ro se ti in social activist le Republican Party of India RPI athawela nation secretary ni mekbok Maheswar Thanojam chuan asoye Tunkar Thotranni Khan social activist le Republican Party of India RPI athawela nation secretary ni mekbok Maheswar Thanojam chuan press release a asoidana hetiang hian asoya meini thuma Manipur thil thleng kha chu kum tluanin ring ani to ang hengte hi Kuki narco terrorist ten ama de atang to an lo duan lok to ani a hengang thil thleng tur hi kan chief minister Biren Singh a hian lo mulokin popi chin na mun te ti chha ta lo tum to thina hemi rual hian Manipur ram ngo te chu ti chire oni lo nan forest department lampoint ma anlak te chu Kuki te hian an do ngala meini thum khan heng Kuki te hian rally te huai hotin Manipur High Court in meite te tribal ni nan pek chu chuan lama mangin buaina an siam zuita ni ti in social activist le Republican Party of India RPI athawel nation secretary ni mekbok Maheswar Thanojam chuan asoi ani army ten beihpui thlak kalmeka mi sangkha jasari somnga pariat manto mi pangate police custody a ommek Manipura Imphal East le West District Security Force te chuan Manipura nunphung pa ngai omle watna na beihpuian thlakna a silai pali le amuza somthum pariat an mantho Imphal Free Press chuan atarlang nimin lama Manipur Police ten press note an chua chuan Security Force te hian mun lo omle rinhlel omzwal na laya hian beihpui hi kha tokin an thlak ring thule thil thalo athlen zel lo nan thei to pama an lak mek thu an tar lang telbok hetianga in nam noi te po ni tin deuh thoman an ne zel thule an chunga action lak zel ani thote an soya
chuti rualin mipui te chu buaina siam zongin rally emo protest emo nei lo turin an nge na har satna enge mo omani point thu nei tu te na thlenzel turin an ngen ngal bok NH2 a pomi puite ni tin mamo phur zali somsari panga te him takin an tumlam an thleng theya munchin kharal muang lo dewa te po sipai convoy pek ni in mi puiten dam doile an cha khai te an chok lu zung thei phani hil area le Imphal Valley a police check gate za som thum paruk siam ani to thu soin heng check post atang hian buaina siam tumle buaina siam mi sangkhazaria som thum pathum lai an man to thu an tar lang tel bok ni in kan thu don na chuan asoi chuti lai mek chuan Manipur buaina kalzel wanga in rukbo in rigrap police uniform civilian ten ha apoi khoina thlenchin wangin Manipur police te chu anin ral ring hle a hetianga Manipur police lamte poina thei to pa be puyan thlak na a nimin khan mi panga commando uniform hachunga silai le ral thuam changkang tak tak keng te chu dan mangin an chunga rorel na pek an ni a heng mi panga te man an ni thomi puiten an shiat vele porompat police station hi ron be tumin an ron hwal ngala mase security force dang tenen police te chuan mi puite chu no dar na thokin tear gas mangin mi puite hi an not dara hei nor buaina wang hian mi chin khat RAF mi te telin liaman tuar thu kan thu don chuan asoi heng mi panga te hi district magistrate ma shwaini in police custody da lu ngal an ni hetiang ang ti ching laka hian Manipur sarkar chu angoi mai don lo thu official pakhat chuan a soya Manipur police te chuan hetiang ang be pui hi an thlak zel tur thule remna le muanna umna na ma an lak ring thu Manipur police tu puang tu chuan a soi bokani chuti rualin Manipur mi pui te chu hetiang ang thil thalo hi thlop lo tur le nun phung pa ngai omle nana sarkar malak na te chu thlop jok turin an ngen ani Manipur MLA ten Prime Minister Mu Antum the Imphal Tribune in Atarlan danin Delhi chamek Speaker Minister le MLA ralte chuan PMO ale kha thelutin Prime Minister Modi a state buaina kalzel chungchanga mu an du thu an thelut ni in kan thudon na chuan atarlang thudon nei na atarlan danin Manipur Assembly Speaker le MLA ralte hi central lam shwai tu sang te chu Manipura remna le muana umna na malawat turangin antum wangin Delhi chamek an ni thudon ani meite chepol thawai mirel ten mi panga te chhuawat turin sarkar an ngiat thawai mirel women's wing convener Thokchom Sujata chuan Manipur police ten mi pangan man te chu civilian khwa veng tu thalai te an ni tho soin mei ni thuma state boy wanga an khwa veng him tura in peten ni a hetianga an in pek chan po hi security force ten anti turan ti lo wanga ni ti in convener Sujata chuan soin engma delchan omlova heng mi panga te hi Manipur sarkar chu chhuawa turin an polin an ngen thu soin borak chejok athlen poin sarkar mo phurna niang ati Manipur Imphal East le West curfew vo in ni lai ni thleng curfew thla dul lani don Manipur sarkar chuan Imphal East le West chunga curfew te chu hli an ni shi tur thu Imphal Free Press chuan atar langa heng district pania DC ve te chuan curfew hi Zingdar nga tanga zanlamdar kwa thleng borak apangai to wanga thladul an ni thua puang ani Imphal East le West curfew thladul ani chan pakhat chu mi puiten an chak khaite an lamna hunata na ani pa form thu hi thunei tu te chuan an soibok amai ro chu heng curfew thladul chung hian pun khome mo protest ne mo rally ang chi te sarkar tanga phalna lama salo chuan huai hot khap ani thunga he curfew thladul zo lama po heng na thokte ro ahwam lawang health, electricity, PhD, petrol pumps, school, college, municipality, power, MSPDCL, MSPCL press and electronics media. Kotan na thok zong tele thlo na jin turte huam don lo ti in Manipur thunei tu te chuan an thu chwa hian an tar lang bok ani Coordinating Committee on Manipur Integrity shwai tu po in Manipur Police in anman mi panga te chwa turin sarkar an phut The Shanghai Times ina atarlan danin Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi shwai tu pakha Jitendra Ningom Bamchuan September ni somparuka mi panga anman te chu village defenders te anni thule khamini po khan an duty te an zola an hola Manipur Police ten an lo man thu press release a atarlang Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi shwai tu Ningom Bamchuan Chin Kuki narco terrorist ten vo inni thlenga tharum thotna le inka na an nei wangin Manipur sarkar chu heng meiti thalai khwa veng tu te hi man to lo turin angen beidon na kara beisi na eng moi tak chu Manipur state boy chuan hong ani nasleti hriat ani rualin chung boy le har satna te na ane theilo nun nei tu po anom vezela
chung zinga chuan mei chino pangpanga ten kongsir dor roadside stop an bua sei chungchang chuan media te ko hle mai he kongsir dor ming than chan hi an thil siama tui satlia mai ba ka heng mei chino pangpanga te tumru na hi ni jok heng mei chino pangte hi kumsom ni manglai deuh vek ni in Imphal isa chinmei rong chomdol na camp om me kan ni a heng me cheno pangpanga tin kongsir dor an hon hi atui ni mai lovin be seina in fuina le tumru na telan tirani heng me cha thi Manipur boiwanga an chen mek na lamka tangin chinmei rong chomdol na hian da an ni a thudonina tarlan danin heng me chepanga te in hi Manipur boiwang khan nor chiat vek an ni amaro chu heng me chetumru marina othoibi bidia heisnam ronda heisnam le KH tanu te han beidong mai lovin Imphal khopuya in lo na sang sang te chunzomin an puisa khol claim te tho khomin kongsir dor chu anti tranta ni in kan thudon na chuan atarlang andor ma saber chu NH tru kianga chomdol na kembula tranin anthil siam sang sang te chuan customer te hi pa mitam ta khelai kongpal tlang tu te point dorin anthil e man ba ka donation te an pek chin tu kan thudon chuan atarlang ani khati zong kha tunchu matana kan hanti chwale thei te chu ni e